dragi moji i dobrodošli u novi video otvaranja adventskog kalendara, a danas nam je na redu ASOS adventski koji izgleda ovako. Kupila sam ga preko njihove web stranice, bio je nekakav popust, nemojte ga kupovati po punoj cijeni jer je stvarno jako skup, nego gledajte kad će biti nekakva sniženja, na primjer sad je Black Friday pa je sigurno snižan. Ja ću vam ostaviti link u opisu ako nekoga zanima, a mi sad idemo vidjeti što se unutra dobije. Prije nego što krenemo otvarati adventski moram samo prokomentirati svoje nokte koje sam napravila samo zbog otvaranja adventskih kalendara. Nadam se da vam se sviđaju. I danas je opet neki malo ružniji dan pa nema baš svjetlosti, ali nadam se da ćete vidjeti sve proizvode i naravno na kraju vas kao i uvijek čeka nagradna igra. Adventski se sastoji od dvije razine, ovo je prva, a ovdje dolje imate kao neku malu ladicu i tu je druga razina. Da skužite kako izgleda. Iskreno sviđa mi se dizajn, ali mi boja nije baš nešto. Prva kutijica na redu nam je naravno broj 1 i ovo je nešto malo. Ja bih rekla da je možda nekakav balzam za usne ili tako nešto, ali vidjet ćemo. Čini se da je šminka u pitanju. Ovo je Iconic Illuminator. Ovaj brand je bio prije jako popularan, ali imam osjećaj da je sad sve manje in. Uglavnom ovo vam je jako malo pakiranje, doslovno testerčić od možda svega 5 ml. Ja ću kutijice odmah micati da nam ne smetaju, sada je na redu broj 2. Ovakav tip kalendara sa kutijicama je super baš za otvarati tijekom pravog adventa, ne ovako sve odjednom nego dan po dan. Barem meni, u Erborian. Ovaj brand jako volim, svi njihovi proizvodi su super. Ovo je noćno ulje i jedva čekam isprobati. Broj 3 je bome velika kućica. Ovdje bi mogla biti svijeća ili možda nekakav losion za tijelo. Rituals. Ajme, stvarno smo dobro počeli s ovim kalendarom. Ovo je peeling za tijelo. Valjda je dobro izoštrilo. Napravljen je od roze soli i slatkih badema. Ja obožavam Rituals, pogotovo njihove peelinge, tako da ovo odmah ide u kadu. Broj 4 je isto malo veća kućica. Ovdje se krije što? Balzam za usne jednog jako skupog brenda. I za 5 je gumica Invisible, ali nije ona njihova tipična spiralna gumica, nego je obložena, ne bih rekla da je ovo svila kao što i sami vidite, nego je baš neka tkanina. Te scrunchie gumice su mi iskreno trenutno najbolje zato što najmanje oštećuju kosu i ajme, ovo je ogromno. Ovdje bi mogao biti nekakav šampon ili losion na temelju lupanja. Probajte vi pogađati sa mnom. Wow, Caudalie, ovo je gel za čišćenje lica. Sadrži salicinsku kiselinu, tako da je ovo više za masnu i mješovitu kožu, sklonu nepravilnostima kao što su na primjer akne. Svi znamo da su njihovi proizvodi stvarno jako dobri i ako se ne varam, ovo je onako jedan od njihovih boljih proizvoda. Da probam malo bolje izoštriti da vidite kako pakiranje izgleda. Pa za sad sam zadovoljna s kalendarom, ali još nismo dobili ništa što me je baš oduševilo, pogotovo s obzirom na cijenu kalendara. Ovdje se krije, ovaj brand sam isprobala, ja sad ne znam kako se to čita, vjerojatno Sacha Huan ili tako nekako, maska za kosu. Ja sam imala nešto slično ovome proizvodu i bilo mi je stvarno super i ovo je stvarno skup brand, tako da nije loše. Još malo i gotovi smo s ovom prvom razinom. Ovo je broj 8 i jako je teško. Ovdje bi mogla biti isto nekakva maska za kosu. Ja pogađam pa eto kako bude bit će. Wow! Ja se ispričavam unaprijed na svojim reakcijama, ali ja nisam imala pojma što će se dobiti u ovom kalendaru. Ovo vam je luksuzni brand svijeća, Neom, valjda se tak čita. A ovaj miris je Bedtime Hero, ima kamilicu, cedar i ylang ylang, to je onaj nekakav cvijet. Morala sam ih odmah pomirisati i ima divan miris. Po meni prevladava lavanda koja tu uopće nije navedena, ali ja sam počela stvarno jako voljeti lavandu i ona me umiruje, tako da je ovo top. Svijeća je dosta mala, dobije se 75 grama, što onako nije baš tipična gramaža za svijeću, uvijek bude barem 100 grama, ali dobro. Kućica broj 9 je jako lagana
Nekakav testerčić je unutra. Good Jeans od Sunday Riley. Sunday Riley je dosta popularan brand u adventskim kalendarima. Dobila sam to, ja mislim, i u Sephorinom kalendaru. Ne isti proizvod, ali nešto slično. Ima glikolnu kiselinu i ovaj proizvod je namijenjen za kožu također s nepravilnostima. I stigli smo do prvog dvoznamenkastog broja, to je 10. I ovo je jako dugačko i ja ću nagađati da je ovdje možda nekakav kistić. Pa da vidimo. Bila sam u pravu, ne mogu vjerovati. Pogodila sam, ovo je Elf kist za rumenilo. Njihove kistove još uvijek nisam imala prilike isprobati, a s obzirom da ja stvarno imam puno kistova, ovo će osvojiti netko od vas, pa će mi javiti, nadam se, jel dobar ili nije. Ovako ne mogu ništa skužiti što bi ovdje moglo biti na temelju udaraca, ali vidim da je dosta teško. Cetaphil, mini pakiranje losiona za tijelo, ovo će mi odlično doći. Dobivamo dosta testera, a vjerujte, za tu cijenu koliko kalendar košta ne bih rekla da je to baš najbolje, ali vidjet ćemo do kraja jer tek smo na broju 12. Isti ovaj proizvod sam već imala i ne znam jesam li ga bila dobila u Asusovom kalendaru, ali mislim da jesam ako se ne varam i stvarno je ok, znači ovo vam je regenerator za kosu brenda Philip Kingsley. Kućica 13, krije, opet nekakav testerčić njemačkog brenda Dr. Barbara, ja ću to tako reći, ili Barbara. Mislim da sam čula za ovaj brand i da je ovo dosta cijenjeno, tako da budem malo više proučila, vi ako znate svakako pišite. Opa, ispalo mi je Revolution sjajlo, ovo vam je ono veliko Juicy Bomb ili kako se već zovu, njihova verzija je Glaze Lip Oil i jako su popularna, tako da dobar proizvod. Nadam se da ćemo dobiti malo više dekorative. Opa, ovo je Ren okoločna kremica, isprobala sam par Ren proizvoda, ali mi nisu bili dobri zato što su sadržavali glikolnu kiselinu i mene je to baš stvarno jako peklo za moje osjetljivo lice. A za ovu ćemo kremicu još vidjeti. Evo kako izgleda teglica, jako je slatka. I to nam je bila zadnja kućica s prve razine, pa otvaramo iduću. Jel se samo meni čini ili su ovdje kućice puno veće nego na prvoj razini? Valjda smo stali na broju 16. Neke kutijice se baš lagano otvaraju, neke teže, valjda ovisi što se unutra nalazi. Ova pakiranja proizvoda za kosu su predivna, a ovo je ulje za kosu. Ovdje je nešto zapakirano dodatno u kutiju. The Ordinary, ajme moja omiljena krema. Sadrži hijaluronsku kiselinu, super je za suhu kožu, baš lijepo nahrani i ovo će osvojiti netko od vas jer ja već imam 2 pakiranja u rezervi. Dugoljasta kutijica, 18, ali jako je lagana. Možda opet nekakav kist. Još jedan proizvod koji imam, ovo je Deep Sleep Pillow Spray, dakle miris lavande je unutra. I pošpricate po jastuku ili općenito po tkanini i time se smirite i brže zaspite. Stvarno je super, meni je odličan, ali on mi baš i ne da da koristim zato što njemu to smrdi, on ne voli miris lavande, ali uglavnom ako volite ovo je top. Ovdje bi moglo biti nešto dobro, predosjećam. Isto je zapakirano u kutiju. Trenutak istine. Grown Alchemist, krema za ruke. Ja imam osjećaj da je ovo jako skup brand. Ispravite me ako griješim. Pakiranje me podsjeća na Chanel, doslovno onako samo crno sa bijelim slovima. Bližimo se kraju, ovo je kućica broj 21. Tu se skriva Elemis, još jedan brand koji smo već dobili u Asus kalendaru, ali dobivali smo baš njihove velike kreme, a ne ovako mala pakiranja. Odlična krema, jako dobra, ali isto tako i jako skupa. Definitivno ću nju ponijeti na putovanje jer mi je bila odlična zadnji put. Ja tek sad vidim da sam ja preskočila broj 19, ajme. Ovo mi se, ja mislim, nikad nije dogodilo. Ne znam za vas, ali na mene baš vrijeme utječe, tako da okrivit ćemo vrijeme. I ova kremica je već bila u nekom od adventskih kalendara, brand je First Aid Beauty i ovo je isto jako popularno. Iza broja 22 krije se nekakva kutija. Opa, malo se otvorilo. MAC Fix Plus fiksator. Iskreno moram vam reći da ja baš ne koristim više toliko često fiksatore kao prije.
postali su mi onako, ako se sjetim. Bilo bi mi draže da smo možda dobili rumenilo ili ruž, ali nema veze i ovo će svakako poslužiti. Nije nikako na odmet. Kućica 23 je mala. Jel moguće da smo dobili i u Douglasu i u Asosu nešto od Sol de Janeiro? Iskreno, ovo mi je najbolji proizvod do sad. Ovo je Bum Bum Cream, krema za tijelo. I jako me zanima je li taj hype opravdan. Proizvodi su onako dosta skupi, vidjet ćemo, mislim ovo će biti za jedno korištenje po meni, zato što je stvarno jako mala bočica. Ja sam mislila da nam je još ostao samo 24, a na kraju je ispod 25. Ne smeta naravno, bolje da ima više proizvoda nego manje. Ovo je Gua Sha, definitivno je pravi, možete po kuckanju skužiti, ne smije onako biti plastičan zvuk, nego baš mora biti kao kamen. I zadnja kutija, nadam se da su za kraj ostavili nešto najbolje. Gdje se otvara tu? Trenutak istine. Pillow Talk paleta od Charlotte Tilbury. Ljudi moji, ova paleta košta sigurno 50 eura. Znači sigurno. Tako da ajmo reći da samo s ovim proizvodom opravdavamo polovicu kalendara. Pogledajte vi to. Divota. Ovo su točno moje boje i sve što ja trebam zapravo u jednoj paleti. I ovo su sve proizvodi koji se dobiju u adventskom kalendaru. Svakako mi pišite u komentaru mislite li da je cijena opravdana. A sada idemo na nagradnu igru i moje konačne dojmove. Mislim da me ovaj kalendar otprilike koštao 100 eura. Nemojte me držati za riječ, kažem ostavit ću link pa ćete na temelju toga znati točnu cijenu. I ja ne bih rekla da sam oduševljena s obzirom na cijenu, pogotovo jer sam prije par godina otvarala Asus kalendar i tada mi je bio puno bolji i prošle godine ga nisam kupila, ali sam gledala od drugih kada su otvarali i isto mislim da su oni dobili bolje proizvode. Ali to je sve subjektivno, tako da možda je vama ovaj bolji nego prošlogodišnji. Definitivno proizvod koji mi je bio najbolji, mislim bez razmišljanja, Charlotte Tilbury paleta, Pillow Talk Dreams, predivna paleta, kažem ovo košta sigurno 50 eura, tako da smo time već pokrili polovicu ovog kalendara. Isto tako svidjela mi se ova minijaturna krema za tijelo od Sol de Janeiro Bum Bum Cream. Jako lijep miris ima, baš sam zadovoljna. Jedva čekam isprobati s obzirom da je ovo baš onak hajpan proizvod. Jako volim svijeće, tako da ovo ću zapaliti vjerojatno već večeras. Ne smijemo nikako zaboraviti ni peeling od Ritualsa, ovo stvarno volim i obožavam kad se dobije u adventskom kalendaru zato što su dosta skupi proizvodi, a jako dobri. Uglavnom svi proizvodi su meni dobri, ne mogu ja reći da je meni nešto bilo jako loše. Voljela bih naravno da smo izbjegli testere, ali kao i u svakom kalendaru oni se nađu. I sada ćete napokon saznati što možete osvojiti. Ovaj kistić od Elfa za rumenilo, The Ordinary kremu za lice, koju ja obožavam stvarno. Još jednu kremu za lice od brenda First Aid Beauty. Sprej za jastuk od brenda This Works, znači zove se Deep Sleep Pillow Spray. Philip Kingsley masku za kosu, odnosno regenerator. Ovo mini pakiranje Sunday Riley glikolne kiseline i Iconic London Illuminator, ovo mini pakiranje koje će vam sigurno dobro doći. Pravila za sudjelovanje su vam u opisu, kao što već znate. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno mi dajte jedan lajkić, subscribeajte se, komentirajte, a mi se gledamo uskoro. Pusa! Bok!